Oho, жатады екен ғой шіркін. Жатады екен да олар. Түтіп шығар өрде. Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздар. Жылкы базарына келдик. Бир аз маалымат алалы. 2024 жыл 14 сентябрь болуп калды. Быйылкы кулундар түшүптүр мына. Баасын сурап маалымат алып көрөбүз. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз, таксыр? Иштериңиз жакшы? Болуп атабы? Быйылкы тайлар экен, кулундар. Баалар кандай болот, байке? 45 миңден. Эркек ургачы барлыгы? Эркек 35. Эркек 35 миң. Ургачыларды канчадан дедиңиз? 45тен сурап атабыз дейт. Сода болду байке? Сода 2 болду. Канчадан болду бири? Сырбалып айтыңчы. Бири 40, бири 37 болду. Рахмат. Ургачылар. Рахмат. Чоң. Мына ушундай. Деди эки тай сода болуп атат да. Эл көп. Мына эки тай сода болуп атат окшойт. Мындай. Канчадан баалары? Айтып коесузбу? 45тен алдыңызбы же сатып атасызбы? Сатып атам. 45тен мына быйылкы тайлар, 45тен сатып атат экен. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан? Баалары. Сатылып атабы? Болду. Сатылып атат. Макул. Сода болуп атыптыр. Байла койдук. Байке, кандайсыз, байке? Ден соолугуңуз жакшы? Бул кара маалымат бериңиз эми көрүүчүлөргө. Жашы кандай? Жашы кунам болуп калат. Кунам болуп калат, 2 жаш. Ден соолуктар жакшы? Ден соолуктар жакшы. Ичип жеши жакшы, Баасычы? Баасы 150 миң. Жакын эле 150 миң сом. Бой канча чыгат, байке? 1.59 чыкты. 1.57ге, мына 1.57ге таза. 1.59 чыгыптыр. Номер айтыңыз кызыккандарга. Айтыңыз. 0708 79 58. Арт жагынан дагы тартып көргөзүп берели. Ушул кап-кара болгон. Кунан эч жеринде агы жок. Маңдайында ак бар окшойт пешенесинде. Маңдайында болбос бар да. Кичине экен, билинбес, билине турган башка. Макул байке, рахмат. Şu номерлерге байланыша бересиздер. Неде дагы 2 тай турат эки. Өспүрүм. Жокто 2 кичинекей тай турат. Байке, кандайсыз? Ой, Сатаңыз жакшы? Бааларын айтыңыз, бааларын. 75тен. 75тен, Мынакей. Аркы 80 отон. Кайсыны? О жердени? Жердени 80, муну 75. Эркек беки отең? Эки отең эркек экен. 1 жаш. Артынан да көргөзүп бересиз. Быйылкы тайларыңыз канча? Bunlar 25. Buna 25. 25, Arkası 50 total. Narkız 50. Bıйылкы тайдан бирөө эле экен да. 25-50 дейт наркымыз. Рахмат. Мына арт жагына. Байке, канча бересиз дейт? Аз көрөм дейт. Мына. Ушундай. Кандай? Илимбай, жакшы? Мен соолуктарыңыз жакшы? Жакшы. Базарда эл көп, мал көп, жылкы көп туганда. Могу жерде тайды сурап көрөлү, бер маалымат берет экен. Канча баасы? 75. 75. Жашычы, байке? 1 жаш. 1 жаштан өттү деңиз? Өттү, 75. 75 дейт. Кандайсыз, байке? Benim kandayсың? Ден соолугуңуз жакшы? Бүгүн алып келдиңизби? Аз барабыз. Маалымат бериңиз, ден соолуктар жакшыбы? Ден соолуктар сызың. Ичип жеши жакшы, Ичип жеген көрүнө эле туруп. Көрүнүп турат, мына. Ордунда тура албайт го чиркин. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айтыңыз. 507 0507 27 87 87 82 82. 82. Мына ушул номерлерге байланышып, боло турган жерин айтың. Боло турганды эле айттым мен. Боло турганыбы? Ушул номерлерге байланыша бересиз. Жол киресине түшүп бересиң. Жолуна, макул байке. Жолуна түшүп беребиз дейт. Жакшы. Рахмат. Мына жакта дагы бир тайлар турат. Көрөлүчү. Калтардадыңдар. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Маалымат берип коесузбу тайларга? Онлайн сатайлы. 1 жаш 2 ай, жакшы. Айдай бериңиз, тарта бериңиз. Мына. Жакшы экен. Россиядан келген экен, Россиядан келген деп атат туган. Мына. Россиядан келген. Ден соолуктар жакшы, ичип жеши жакшы,
Boyların içine kesme? Çok deydi. Bağısı kançadan болады eko? 110'dan sonra. 110'dan? Mına, жақсы bağ aytты. 110'dan surap atат eкен. Mına. Eğer kızıkkanдар bolsa az nomerini aytабыз. Байке, номерин айтыңыз эми. Kızıkkandarга. 502 men 0502 87 87 0070. 0070. Şu nomerlerge baylanışıp ат жағынан көргөзүп берели. Bular Rusiyadan qaysi shahardan keldi? Rassanmi? Ha. Şosa geldi oşaqdan ha? Kemerovadan. Kemerovadan gelip tuttu onda mı? Kemerovadan gelip der. Bağısın 110'dan düşüyorsun je üstünde ola. Yolu ola da mına düşüp beretken. Makul rahmat bayke. Sodanızı bersin. Şu nomerlerge baylanışıp mına Rusiyadan gelgen. Birösü qara, arqınысы toru, ar жағынан da көргөзүп koyulu. Toru qaşqa eken. Aha, rahmat. Tak, neydi bir dançaklar turabı. Assalamu alaikum inim. Qandaysың? İşler жақсы? Жақсы. Маалымат берчи буларга. Жаштары кандай? Бул жашы 1 жаш. 1 жаш. Бирөөсү российский, бирөөсү өзүстүк. Кайсы өзүстүкү? Булбу? Мына өзүстүк. Бул өзүстүкү. Данчакпы бул? Экотаңдан чык. Экотең данчак, э? Бирөөсү российский, бирөөсү өзүстүк. Бул Россиядан келген, э? Россиядан келген экен данчак. Мынакей буту колу. Ден соолуктары жакшыбы? Ичип жакшы. Баары жакшы, э? Мынакей. Бойлорун билбейсиң, э? Канча чыгышын? 1.40, э? 1.40 чыгып калат дейт. Баазычы, баазы? Российский 150. 150 миң сом сурап атат мына российский дейт. Россиядан келген экен. Мына 150 миң сом. Аркычы? Аркы 130. 130 миң аркыңыз. Мына 130 миң дейт. Кызыккандарга номериң айт эми. Телефон номериң айта бер. Ha, карап атасың, э? Карап атат. Мал көп. 0708 539 539 556. 556, ha? Rahmat. Şu nomerlerge baylanışıp. Ekoteң erkekpi? Ekoteң erkek eкен. Байланышсаңыздар болот. Rahmat, inim. Так, номерде бир. Быйылкы тай. Окшойт, чоң болуп турат. Же былтыркы азыр көрүп, эсинен маалымат алып көрөбүз. Абайлаңыз тууган тебе берет. Могу быйылкы тайбы могу? Же былтыркыбы? Ha, 1 жаш 2 айлык. Баасы канча? Бул 65, аркы 80. Бул 1 жаштыктан өтүптүр. Эркек тайлар экен. Абайлаңыз азыр аз калды тебе алысына. Мынакей. Ушул 2 тай. Анда. Assalamu alaikum байке. Кандайсыз? Могу семиз бейлерби, э? О, нарындыкы. Нарындыкы союшка, э? Союшка. Баалар кандай болот байке? Балалар 130, 125. 125тен 130 миңге чейин, э? О. Мынакей. Артынан көргөзүп беребиз азыр. Семиз нарындан келген бейлер экен. 4 баш. Az номерин алып берейин. Эгер союшка издеген бир туугандар болгон болсо, чала бересиздер. Номериңизди айтыңыз эми. 703 073, аха. 52 52 92. 92, э? О. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Байталдардан да таап бересизби? Үйдө тай байталдар бар. Бар, э? Боор дейт экен байке. Үйдө бар дейт. Чала бересиздер ушул номерге байланыш. Кайсы жерде? Сокулукта, э? Бул жерде да бир 2 тай турат, өспүрүм. Сурап көрөлүчү азыр байкеден. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кол берип коюңуз. Маалымат бересизби? Маалыматты бериңиз. Кана бул жаштары кандай бул тайлардын? Тай 1,5 жаш. Көктай 1,5 жаш, э. Теши жакшы, ден соолугу жакшы. Бул өзүбүздүкү элеби? О, местный. Местный эле, баазы көктайдыкы. 130. 130 миң сом, мына. Көктайдыкы 130 миң. Аркы жерде экен, э? Жерде кунан. Кунанбы? Мына туугандар, жерде кунан экен. Чекче чиркин. Буту колун көрүнүшү. Толук көрүнүшү мына. Бул кунан мингенби? Жок. Минген боло эле, өзлөрү үйлөтөт. Мунун баасычы байке? 150 миң сом. Жакшы экен, баалары да жакшы, өзү деле жакшы экен, мына көрүнүп турат. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 79 0779 40 90 01. 40 90 01. Ушул номерге байланышып туугандар мына. Алсаңыздар болот маалымат. 2 кунан. Бирөө кунан, бирөө 1,5 жаш. Өспүрүм экен. Жакшы көрүнүп турат. Сонун экен. Азыр. Кулак кабыз. Энеси Россиябы байке мунун? Энеси Россия экен. Бияқта туылған. Биякта туулган. Макул, рахмат.
Düşüp beresiz mi kişine? Süleşesiz. Bolat deyip. Dişini açıp görürsünüz bir. Dişini açtım abi. Ha. Demek. Dişini görürsün. Bakma. Şu nomerlerge baylanışıyor işte. Ekti kunan mı? Mana iki tiş kunan. Turay. Üç attı hoşa gidelim. Tuğan assalomu alaykum. Bazı aytasiz attın. 200 ming. Yaşı? 9 yaş. Uyuru, ulağı. Uyuru var. Ha, yaxshi. Mana. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Aytasiz. 0700. Ya. 508 92 43. Şu nomerga baylansanızlar bo'ladi. Qulun bu yilqi. Chang ketdi. Mana. Shu iki at ma'lumot oladi. Oh. Uloq sezon boshlandi da, uloq sezon. Tuğan. Az ma'lumot olasiz. Tuğan gel ma'lumot berib qo'y shu atga. Narazlar chizatgan. Ma'lumot berib qo'ychi. Sizligi. Assalomu alaykum. Budan boshlaylik ana bu o'tayli. Yashi qanday buning? 7 yaş. 7 yaş. Ne bu uyru var mı? Ulağı var mı? Ulağı var. Uyru var. Paroda qanday? Arada Öz üstüki. Karabayır buna. Taza karabayır. Taza karabayır. Butu kolu, densoluk жақсы. Bari жақсы. Bazıçı. 500 ming. 500 ming. 500 ming suradı. Sokulukta turadi ekan buna tuğanlar. Azı gördünüzdür. Arı veri jatıp türtüp çıkardı bulatты. Bulatçı. Qanday yaş bu? Bu жаңасы. Жаңасы. 2 asıga ketdi. Ha, yem үйрөлүп кетти экен да bunu. 2 asıga кетип атат дейт. Bunun densolугу да жақсы mı? Yaxşı. İçip jeşi. Jeşi yaxşı. Yaxşı. Bunun bahası 150 ming. 150 ming so'm. Ulağı var ha? Yakını 150 ming. Bunu tushib berasizmi biraz? Şüpherim. Nomeringizni aytыңыз qiziqqanlarga. 70 0777 36 36 96 69 ha? Don Xabar degan. Don Xabar degan kanalga. Mana. Nomerga baylanishaverasizlar. Tuğanlar 500 ming so'm so'rab atadi. Ulaq sezon boshlandi tuğanlar mana. Ko'ringizlar. Qanaqa? Ha, soda qilsa qiyqirishib olar. Azmo aykenki bitiraylik bala. Qancha yuribdi? 100 ming? 110 deb atadilar. 150. Ha, 150. Qunanqami? 100 ming beryapti qunanqa. Buna janab. Tartdilar-ku. Yo'q, YouTube'ga kirgizam. Mana. Aka, assalomu alaykum. Tartavsizmi? Yashi qanday yashi? 5 yaş. 5 yaş? Ha, baykam o'zim baykam bu yoqda turmay. 5 yaş. Densolliqlari yaxshimi? 5 yaş deydi. Qayoqdan atdi bu bayka? Altavka. Uyri ulag'i bormi? Bor jo'i bor ekan. Qanday? Uyri ulag'i bor ekan. Art jag'idan ko'rgazib beraylik. Bahası baykay bahası. Bahası 200. 200 ming ha? Mana 200 ming. He, bastırın nari. Ketding mi? Mana. He, nari. Atlarga saling, atlarga maga emas. 200 ming. Oo, turishlari yaxshi ekan mana. Бүт денсаулықтары жақсы? Номеріңізді айтыңыз еме? Чаңып кетті. 505 501 Ha, geçiresizler tuğanlar. 501 64 60 70. Maqul bayka. Şu nomerga baylanışaverasizlar. Tuğanlar, shunday. Bayka, assalomu alaykum. Ma'lumot berib qo'yingizchi yoqqa. 500 ming so'rayapman, Birazı, жаңазыйбы, birazı. Birazı 500 ming so'm so'rayotadi. Ulag'i bormi? Uyuri? Uyurga salindik. Uyurga salinalik. Ulag'i bor ekan buna. Buti qo'li toza, ha? Densolliqlar yaxshi. Yaxshi. Qiziqqanlarga nomer ayting sanda. 704 0704 46 46 35 39. 39. Tetiği taşıdı gibi.
Жоқ. Ал башка? Чоң айгырмайын. Кайсы? Ошоны айтып атам да тетиги. 600 миң. 600 миң мына 5 жаш бул. Бул не порода байке? Билбейм пародасын. Билбейсиз, 5 жаш. Минилген да үйрөтүлүп. Мына ушул номерлерге байлансаңыздар 2 ат. Рахмат байке. Мына мого ар дайым базарда турат. Ушул байкеники экен көрсө. 500 миң деди, 600 миң деди. Буларды тарттык. Көктү көрөлүчү, көктү. Ой, ассаламу алейкум. Туган, маалымат берип коесуң көккө? 270 миң? Базыбы? Базы 270 миң. Жашычы? 4 жаш. Эн соктары жакшы. Ары жакшы, а? Номерин айтасыңбы кызыккандарга? Я, айтпайсың, а? Номер айтылбайт. Мына жанагы аты, бастырып алыңызчы жанагы. Жанагы аттыныкы. Номерин алып бергенбиз байкенин. 9 деген. Бердиктин номери 9 экен, аха. Улагы бар деди. Аха. Кунан канча болуп калды туган? 105 болот абы. Бербей атасызбы? Жана тартып кеткенбиз 105 миң болуп атыптыр. Бербей атыптыр. 105 миң берди. 150 миң сурап аткан, 105 миң берди мына ушу. Өзүмдүн үкөлөрүм экен акысынан. 105 миң берди. Бербей атат туган. Ушундай. Содалары болсун эми. Алдын карап кете беребиз. Мына бул жерде дагы тору. Жашы кандай байке? 1,5 жаш, а? 1,5 жаш тору экен. Баасычы? 120 миң сом сурап атат. Эн соолуктары жакшыбы? Жакшы. Эн соолуктары жакшы, гарантия дейт. 120 миң сом сурап атат. Жон. Кызыккандарга номер айтасызбы? 5 ми? 0500 60 60 21 21 66. 66, да? Şu номерлерге байланышсаңыздар болот тугандар. Рахмат. Шул тору. Турушу шу. 40 миң дейт мына тайды. Кулун, а? 40 миң. Эркекпи? Кичинерак экен. 40 миң. Мыналарчы? Алар 85'te. 85'те. Сода болуп атабыз. Ha? Жоқ, оны алдым. Қаншаға алдыңыз байке? Какой? Мына кетіп. Қаншаға кетті айтып қойсыз ба? Я. 47 жарым. Рахмат. Бәріне алынған бағасы мына 47 жарым мың еркек тайып. 47 жарым мыңға алыныптыр. Байке, ассаламу алейкум. Қайлардың бағаларын айтып қойсыз ба? Aylar 55'ten. 55'ten, ha, rahmat. 55'ten. Çarbat aylar. Ha, bu yıl Xitay. O, bu yıl Xitayçı. 40 min. 40 min. Bu yıl Xitaylar daha görüp düşe başlattır. O soda olup da düşe. Alındı bilez asır. Qana? Qanchaga ketdi ya? Ha? 30. 30 mingga ketibdir-da mana. Shu tay. Erkekmikin? Yo'q, bet tartilmaydi. No, tay tartamiz. 30 mingga ketibdir mana. Yani ketgan ba. 30 ming. Ha, 32. Bu 30 dedi. 32 mingga ketibdir. Buyursun. Alganga da, satganga da. Buna satılıptır. Bayke, qanchaga ketdi? Ha, o'tmay qoldi va. Satılmay qoldi da. Qanchalik bahsi? 33 ming. 33 ming deydi. Xunaning qancha xunaning? Menim. Bahsi? 60. Ha, yaxshi. Mana 60 deydi. Ne qayda? Bastır. 60 deydi. Şu videonu ayaktayız tuğanlar.